kaseng Hinyotrep Integrated Territorial Organization kalakam baklamshem ladon kajingekran halor ka kampen baitpot penbait sam hakajingelang hapdang kisang bhalang badu menteri rangba kajella ya kane kajingkran ka hito menta kasengi kade halor kajingjubab jung menteri rangba hakaying dorbar thau ain kajella bauong baka sorkar kaladap banyekran bat kisang bhalang ru halor ka kampen baitpot penbait sam hapdang kajella Asam bat Meghalaya. Kum kaseng kalapan ru yaka kaipon hakabaide baka kampen baitpot penbait sam Henry kiklamyo banyekran habaide baka kasino barka jing pentrekam yaka CPC bat CRPC ru ka sorkar kala shulehi yakane lakano adunong yalam kaseng hito uba don bok dekhar unong yalam kaseng hito lakano ru bau menteri rangba kajella u Konrad Konggal Sangma ula thok e kajai benriu Hinyotrem lakano ru bau dei tang utingsham jong ka sorkar ka NDA balayalam daga BJP jor ba belai uang ba ki NGO kala don kata ka kerteng un les ba kala don ka discussion hendai kam shimdan kata ka discussion bat kuman peni nuksa hakini ya ka tu ka MOU men khani ngala de pan jaga taka report jong ka boundary committee na po dus council ni klamyo pangindala kelibnya na dus council katu ko bapipha kila keren hantar klem keren but sashi ko ikaliam ru dengi pe jaga casino ru klem khot yano ule hir kaman la jong habiya den dak kene ka CPC CRPC ule kaman te ngi ismo bu konrad de nong thok nong skor jong ka bri nyotre hadu menta kam judan kono ka discussion banyak keren ya kata ka MOU banyak pembek po but klaim pendi hiru ya kata ka MOU entak andala ada pesai as pemenafik dak lah jika korbo jika sarkar bahakan ka phase 1 phila batla wat ya ka concession jong ka ri india ru dangla ban amen ya ka MOU kam dei ka bae tani na kalian ko jomi tentu dan pembentukan tak kesentimen jumpa pak serai filai dan sian ke kebaja ada umum umik termasuk tentu ya ke sorkar bagi ekonomi khmat bandai dan jian kono gaji susi ya bisa ekonomi khmat saben kualitas arkulai ni tentu ya bisa long kiba kelar umur sungsuk ni pakam pada pide dari trehok sementara dari kemudian lek kita political parties kabala yalam yati saya jenisnya buat bantu menjadi kerja sebagai beliau. Dan ya kebuat, udah tahu kon beliau jongka BJP. Dan ini menjuru ya gajingkran ke Asam bangitip bau ini UCM jadi melak bentau partai beri mu dan bat ke NDA hapok gajingnya lam jong ke BJP.